Rutembesa TV ibazaniye amakuru mu mashusho, ibijyanye na ICT, amakuru yaranze icyumweru, ibiganiro nyunguranabitekerezo n'ibindi byinshi. Ikaze kuri Rutembesa TV. Hi guys. Hello. Musasti ndi kumwe na Steve hano. Tugiye kubagezaho amakuru yaranze icyumweru mu Rwanda. Bo netubona kaya turajya no ku isi yose. Just reka dutangire na entertainment. Yeah. Okay, entertainment. Kigisha. Bo entertainment harimo dushya twinshi cyane. Hano hari ahantu ngo Igicumbi ngo Christopher baramututse baramwandagaza. Ubwo ni muri Primus Guma. Hano rano bambaye amafaka. Kuko wa gatandatu tariki ya 15 z'ukwa gatandatu ngo bari muri Primus Guma Guma, nibwo abahanzi batamira Guma Guma bataramiye Igicumbi. Akigera ku kabyiniro Christopher yakijwe ubututsi bikomeye cyane, ndetse bamwe mu bafana bamwereka urutoki rwa Musumba zose bamwereka ko batamwishimiye. Ubwo byabaga igitaramo kigeze hagati Safi muri Urban Boys na Timus bateranye amagambo. Timus yumvikanye avuga ko abafana batutse Christopher byagizweho uruhare n'abafana ba Urban Boys, ari nabyo bahise tangira gushwanira na Safi. Urumva hano hagati ikibazo kirimo ari ikihe? Bafitanye amabifu. Ubwo ni Christopher ubwo Christopher yifitanye na nose na Urban Boys. Use wavuga ko iyo bifu irimo Knowless? Bana Christopher segafishe ngana Knowless cyane. Safi yari umuhari ngo umuntu wese ngo baramujyanye. Urumva nta kantu karimo agatango cyane ibindi bisanzwe tu. Ya mafaranga benshi arya uzatwara ngaye muri Guma Guma 24 million I guess. 20 something. Okay, andi makuru hano ya entertainment ngo Kamishi amaze kubona uburemere bw'ikosa yiciye bugufi asaba Knowless imbabazi. Iyi ni inkuru tuma gusaba ku Nyarwanda. Hano inkuru igeze kuyumva mu kiganiro kimwe kuri Rwanda nimba ari Sunday night gutyo. Bavuga ngo Kamishi avuga ngo Knowless ngasigaye ngamuca amazi tungo. Muri mbere kubera ngo ko gatakirimbo muri kimwe kina music, ngo Kamishi tayi mukina music simbizi ibintu ngibyo ngibyo. Kamishi rero sasa abanyina amaje kurya umari bya atari. Nore nyine babigira Knowless tu avuga ati nyine aramubeshya. Kamishi nyine garongera tugucisha gufasa imbabazi. Nibyo koko reka tusome ukuntu byagenze. Kamishi amaze kubona uburemere bw'ikosa yegeye Knowless amusaba imbabazi kubw'amagambo yavuze mu itangazamakuru bitandukanye avuga ko uyu mukobwa asigaye yirengagiza abantu kubera gukundwa kwe muri iyi minsi. Ubwo nyine Knowless amaje kuba superstar yatu arimo kurya hit Kamishi akamukwamisha kamurisha imyanya. Kamishi yatangaje aya magambo yabaje bamwe mu bafana we n'abantu Knowless nyuma y'igitaramo abanza Guma Guma bagiriye Karongi. Kuri uwo munsi w'igitaramo Kamishi yazamutse kuri stage ngo aririmbane ngo na Knowless urukuruzi mukumva umuhanzi kazi ngo yese asaba ko haza Tom Close akaba ari baririmba. Ariko hano urabona ko Knowless yaramurashe fu uri superstar man we. Je narwana kabisa. Je narwana kabisa. Je hari imbabazi nasaba basaba imbabazi nta bintu byo gusaba imbabazi. Bo twakomeje reka tugere ku makuru ya politics ho gatoya. Banki yahaye Major General Kazura inshingano. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Banki yemeje kandi ana inshingano Major General Kazura Jean Bosco umuyobozi w'umutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro muri Mali MINUSMA. Urumva umujambo urabona ko akoze amateka kuyobora umutwe uvuga ngo urimo kuyobora ni UN muri Somalia. Barazemera kabisa. Bo hano hari indi nkuru ya politics school. Utwagira mu ngo ntarabona visa Karangwa yaje wenyine.
ngo byari biteganijwe ko abanyapolitiki Twagiramungu Faustin ugeze kuba minisitiri w'intebe ngo w'u Rwanda ngo na General Karangwa Semushi w'ishyaka PDP Manzi urayizi ni parti politique ya ngo niya Twagiramungu Faustin ngo kuri wa kane ukwa gatanu wa kane neshwa hano 21 n'ibyari uyu munsi Twagiramungu ntabwo yafashe indege ko atarabona visa yo mu Rwanda amakuru ngo atangazwa ku mbuga internet ngo z'ubugingo ngo nemera ko umunyapolitiki w'umunyarwanda batubwira igihugu bw'Ububiligi atarabona visa yamwemerera gutaha mu Rwanda mugenzi we Jean Karangwa ngo ni juste niwe waje wenyine Twagiramungu afite passport y'Ububiligi sasa hano hari ama comment ngo comment agiye ngo nyine ngo hari ibyo atujuje ngo ni Umubiligi ngo nubwo akiri n'umunyarwanda ngo nizuze ibisabo impamvu ngo nuko afite visa ngo y'Ububiligi ese umugani buriya urasa umunyarwanda kwaje cyangwa nako se Umubiligi kwaje nazatange neza mukuriye sasa hano hari undi mutipe witwa Rwasa uramuzi ubundi wajya bita Rwasa wakinnye mu vitwa ngo ni Rwasa nimba ari Rwasa sasa mbo kuri Facebook sasa yitwa ngo Nsanzamahoro Denis rero sasa akaba dufite ayo makuru akaba yanditse ngo Knowless nadatwara Guma Guma season 3 ntago nzongera ko vuga umuziki nyarwanda kabisa ufana wadaje ariko buriya Knowless nta amafaranga yamuhayera cyangwa uzagira ikindi kintu amupangira nta kindi kintu azamupangira Kiyera amafaranga ariko tumufaranga ari ndimo kuvuga ntukeke ibindi bintu byinshi none abantu bagiye bashyira comment ngo uzabireke bombe none dore ngo cyo kuzukunda abana mu comment yajyayo benshi tu bo kandi n'undi muntu ashyizeho comment ngo rya umwana ubu ni nde RG ngo yitwa ngo ni RG bo sasa rero aya ni amakuru yaranze entertainment ariko akaba n'andi makuru yaranze sport bika ko APR na Rayon Sports ziri muri Sekafa muri Kagame Cup irimo kubera muri Sudan Rayon Sports ubundi ntiyari kujya ariko nyuma yuko hari ikipe imwe igeze yanze kujya ngo gukora ikibazo cy'umutekano ariko Rayon Sports ikaba itatinyaga umutekano bakaba baraserebiteza ibintu ijyayo sasa rero APR ikaba yaratsinze umukino wa mbere Rayon Sports ikaba imaze kunganya ayo makuru wari uyazi Sport abigikurikira Rayon Sports Rayon Sports nyande ariko to boys yari zo mu Rwanda ndafana kabisa ofufariye mu Rwanda APR agenda umuriki rero kabisa ariko bo ikintu cyanangaje iriya match kuri YouTube rero APR yafanaga Rayon mbega barimo gufana menye bagira ngo bazabure final igikombe bahita bacyegukana bo sasa rero nyuma yaho harakaguma mbega utuntu dushya kuri YouTube nako twageze kuri iyi video twandikira kuri YouTube hari umunyarwanda kandi hano kabisa ararenze ni umupasiteri sasa akavuga yashyize ko umupasiteri rero pasiteri ni umupasiteri w'baby tu baby just rero kano kagomba kitwa ngo I'm a disciple of Christ just ni hip hop gospel ariko pasiteri akaba kandi wa hip hop umuraperi kandi akaba ari n'umugore kandi akaba ari na mutoya yageze ni umukobwa tu nimba ushaka kujya kwa ni izina ni pastor Yeah, that's good. Planning, smooth knees, colorless dreams, STEM vision, but then talking, just giving and draft goals. I no longer need preeminence, prosperity, position, promotions, applause, or popularity. I don't have to be right, first, tops, recognized, praised, regarded, or rewarded. I now live by presence, learn by faith, love by patience, live by prayer, and labor by power. My pace is set, my gate is fast, my goal is heaven, my road is narrow. My way is rough, my companions are few. My God is reliable and my mission is clear. I cannot be bought, compromised, deterred, lured away, turned back, deluded or delayed.
I will not flinch in the face of sacrifice, hesitate in the presence of adversity, negotiate at the table of the enemy, ponder at the pool of popularity, or minder in the maze of mediocrity. I won't give up, back up, let up, or shut up until I have preached up, prayed up, paid up, stored up, and stayed up for the cause of Christ. I am a disciple of Christ. I must go until he returns, give until I drop, preach until all know, and work until he comes. When he comes to get his own, he will have no problem recognizing me as his own. My colors will be clear, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for salvation of everyone who believes. I am a disciple. Brand new. Ubu pastor rero baje kumubona nahise mwemera kabisa dore ko namuri n'amapica nanjye ndi superstar 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 papa ariko ayo namuriye nayo ndimo niyo mpamvu uvuga ngo ni superstar tu namuri nayo ngiye ndi wese ndaje mwereka hano gatoya pastor ariko ashobora kuba asanzwe azwi cyane gusa nimba ngo ari Zion Temple muri Chicago ariko wamubonye aho ni muri opening ye cyangwa ni concert cyangwa hano yaraje ngo umusigire ngo autographe tu ariko narayimusigiye ntari sasa twaba twasoza tubashimira ko maje gukurikirana amakuru yacu tugezaho amakuru mashya mu Rwanda buri cyumweru buri cyumweru every Friday every Friday with my Nick Steve. And what's my name? Guillaume. Guillaume Tebes. Fresh man.